ufuna ukuthi ngenzeni ngoba ubambe ifoni yakho bathi ungabuyela bendlala khona kwalindlala umfazi so kumele ngenzeni wawusazi ukuthi lo mfazi kwaseqale ngesikhathi usiza ngiyakwazi but ngakutshela ukuthi ngilomfazi akumelanga ukuthi ubuyele bendlala nxa ubuyela bendlala khona so ufuna ukuthi ngenze njani ngoba uyakwazi ukuthi ngisiphele pha ngiyakwazi uzwe sengiyabe ngiyakufonela ubambe ifoni yakho ufuna ukuthi ngenzeni kube ngizodinga wena ngizodinga wena awunganjela ukuthi ngikhulumele phansi why ungabambi ifoni yakho kwaseqaleni inetwork uthi network mina ngiyalile ukuthi hayi ungangenza isithutha amfuni ungenza isithutha mina ngisho ukuthi ngiyalile ukuthi sizingesami ngiyalile awuyalanga kodwa nangu awusabambi ifoni uyalinda phela suspend isikhathi lo mfazi wakho suspend isikhathi la uthi mina ngenzeni ngoba ndamatheli ngithola umntana wakho uyalinda phela ngibuye kuwe angizimithisa phela mina la ngithi angizimithisa ngiyakwazi Baba. Yebo nkosikazi. Baba ngisomsindo kanti. Kuhle. Okay. Constable lo Mavukuzi. Constable njani constable? Sokutheni baba sokutheni? Indaba nalani kaMguni izolo kwapha ngilokho ngikutshela. Umguni ngimfuqile mina zange ngichaya umguni. Sebevula ikhesi. Kodwa isho umguni baba shali ngangali mphinkukhu sho indaba yaphela lobi imbuzi. But anti yazange akhuluma umuntu ufunani nkosikazi ukuthi simhambele phambili. Khona apha nje yabona uconstable lapha nje wazizwa umsibe siyaphikisana. Kuthiwa mina ngimchaye ngenhloso but uconstable mina ngimchaya ngolwa ngenhloso. Your husband is under arrest. We are very sorry, sure. We are very sorry, Constable. So mina ngiyali ngizahamba la njani ngiyezikhulumela. Angazi ukuthi sekuqedile ukukhuluma sengahamba sa. Hayi mensafuna uphela uconstable ukuthi. Ulimbambe kahle baba Constable. Limbambe kahle shwaba. Baba ngiyacela abantu lihambe kahle. But yazi ukuthi leyani be option yami ungenzi njalo. Akumelanga ukuye lapha endlala. Ngayalisiswe. La khona ulenhlanhla ngoba umfazi wakhe ngimtshela ngifike mfuna benzomtshela yonke into umfazi wakhe. But yongasayenzi. Umphathe kubi futhi ngendlela oyenze ngakhona uzobo. Zakwenzela yonke. So what next manje? What next? Uyatsho phela ufunani. Nxa ukuthi akula kudla yatsho uyakhuluma la kubhambana. Amfuna ukudla mina mfuna wena mfuna unginake ngoba uyakwazi ukuthi ngithole umntana wakho manje lento ntshela yona. Awunginaki. Hello. Yes my love. Basabhala idocket. Officer. Hayi officer ngithe ngumahlale libizo lami kodwa. Ya basabhala idocket mama. Awebhela kukakhulu ngoba basavula istatement. But ngobe sesithiwa wona usuku waba rude lapha but sengisembatshela lo member in charge lapho ukuthi umfazi wami ubebuza. Hayi kokubuye ngiyabenza kutshela mina nxa ukuthi ngizabe ngivala officer ngalela one night ngapha officer ya uthi yakwazi ukuvunyelwa ukukhuluma le phone use ula. Okay I'm sorry ya uthiwa iphone ayivunyelwa ngenze but lokhu vele njengoba kuyi weekend so sengavalelwa 2 days then indaba khona ikhulunywe ngemandi wona yabenza ukutshela ngemandi ekuseni ukuthi awufa but ukuvalelwa bathi vele akulanto engakhulunywa sesivula idocket lapha then bazamfaka kwemelelo kuzena ama cells awungabi worried sando sami kuyatholakala wena ungayi komguni yekela ngoba ungaya kumguni uthi uyaxolisa kuyasongathi kumbe kule yabo yekela indaba kaMguni wena kuphela linda beka phone phansi okuright alright officer bathi ngikhathe phone bye mama bye